Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna a serye tayo ita alawas a napaulwan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Uray kaskasano, addalat ta oras ta iti tunggal maysa. Kas ita, addata dito'y park. Saan matakanayan nga agdate ta? Wala, taado matinaskan nga ipang pangruna ta. Ngam ti panagdate ta. Agpadat ang agad-adal. Kan ag part-time job ta pay. Iti kasta, isupay ti matgadan ta. Well, Lorraine, Agan anos talat ta. Aging ga amakalpas ta iti panagadal ta. kasta teramiden ta. Nangruna, kat adamat arapap ta para iti masakbayan. Wen Jordan, katnaskan laang ti panagan anos kan sakripisyo. Sapay ko ma, tamaragpat ta ti arapap ta. Pagbalinin ta nga inspirasyon ti tunggal maysa, tapno maragpat ta ti arapaap ta, Jordan. Gusto ka, Lorraine. Kat kasta teramiden ta. Ala, mangantan Jordan. Siya kun ti makaamong iti bayan. Kababain matkin ka. Apay akababain, kit agayan ayat ta. Agpadat ang estudyante. Sige, kastilaangan. Aggudwa talaangan iti bayan. Wala. Sana bale, taan niya laang matday to in order ta. Saggay sa arais kan sidaan. Kan di mawat ta iti sabaw. Ayos day ta. Wala. Kaday talahan ti kabalan ta. At least, mabsog ta. Kan tinaskan, nakapag-date ta. Sige nga, Rodan. Mangantan, tagawid ta. Tap na makapagrepaso ta. Sige, mangantan. Agbaawan ti in order ta. Nasingpot ni Lorraine naman. Nasaya at no kasta, anak ko. Ngam ni no girlfriend laang wan. Wala nang. Promise ko dahil kada kayo. Ti panagaral yu kumati into na rin yo. Di kay agapura. Dumtang tulat ta ti gundaway. Para kadagitibahan nag-asaan pa'y amabalin ita. Wala nang. Ibagbagak na ito'y. Gaputa jak kayat ama ipada ka kanyak nga inam. Kayat ko ama katurpos ka. Saya atam ti panagadal mo, anak ko. Wala nang. Aramidag ti amin. Tap na makita yung ti bunga ti amin a sakripisyo yo. Oh, Jordan, anya ti panggap mo ita a bakasyon? Ako? Panggap ko ti ag part-time. Iti nga restaurant na nagtrabaho ak idi. Kasta? Ay katuan Oray siya, nagsarita kami iti kasinsing ko. Agtrabaho ak ijay salon na. Asidagmat lang ang dayjay ijay restaurant nga ibagbagam. Nasayat ano kasta? Naskan nga trabaho ta ita a bakasyon. Iti kasta, adan tubos-buson tayo ton sumaruno nga enrollment. Wana, husto ka. Nangruna kanyak Nasanak nga trabaho. Nadyak tulungan ti bagik. Kurang mo ti masapsapulan ni nana nga pagadal ko. Wan gayam, anya nga iti aplayam at trabaho iti restaurant. Wala niya ditan. No niya ti bakante. Isulat ta na. Mama, agpakadak kumakada kayo? Ha? Kasangay nga mintimay sa friend ko inton Sabado. Nasken nga adda kami agagayam na. Isuan nasken na mapanag. O sige, day talaga yam. Awan parikot iti dayta anak ko. Ngam saan adito'y lugar tayo, mama? Ijay syudad. Bakasyon ngamin ita. Isuan ako na dagiti dadakkel na, nga ijay syudad nga agselebrar. Adda ngamin balay dayjay. Kasta ka di. Ay katuwan na. Basta ti kanayon nga bagbagakan ka anak ko. Agan-anad ka iti amin na papanam. Ay, nagaduntumat ngamin ti gagayam mo. Wen, mama, di kay madanagan. Kanayon nga aganadak. Kasta talaga, tada kabailan na itibiyang.
ado, tigagayom na. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Jordan. Nagapwam. Kwa, ijay ili, insan. Imbagak idi adinak awagan iti insan. Saan ka di? Anya? Okay lang. Taan mat makangag. Ngam no iti kadwan ti tao. Dinak awagan iti insan. Nang runa no ijay pagadalan. Anya? Jak kayat agapukan ka. Kat bumabat ti panagkita dagiti tao kanyak. Nalawag? Mama, nasabat ko itay ni Jordan. Narabyan mat. Kasta ka di anak ko. Ka naggapuan na ka no? Naggapo ka no ijay ili? Kasta. Siguro napanmanan na kitagdan. Awan mo ti sabali amapan naramidan ni Jaili. Bakasyon mo ti ta. Sigurado, Mama. Napan iti restaurant asigod a pagpa-part-time man na. Rumbang laang. Anya ngay ti busbusan na, no agsadot-sadot. Imbag kumamat no adda natalgad at trabaho ti nana. Awan mat. Mangnam na madalaang iti tangdan na, amapan makisaksak ka. No kasta ti imbaga na, anya ngay nga rod anak ko. No di na kayat nga awagam iti insan, Mariel ko namlatan. Tapno awan ti rire. Nanang? Tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. Awan mat nanang. Isu na lang ta ibain na klaunay. Nang runa ka dagiti gagayem na. Anya? Jak amo, doa pa akas ti panakilangan ni Mariel. May salang ti kayat asawon da ita, anak ko. Ibain na ka akasinsin na. Gapo iti kinakurapay ta iti biyag. Ngamala, bay amon anak ko. Kas iti nakunak itay, tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. Narabyan ka manan, anak ko. Uy nanang, nag-overtime ak ngamin. Kasta ka de. Ay na, Jordan. No saan mo akabailan, di mo ko mapilitan. Kaya't ko ngamin di makaurnong nanang. Imbag labos-busak, inton enrollment manan. Kaya't ko ti makaturpos. Isungar aramidat amin na pamuspusan, tapno makaurnongak. Agyamanak. Gaputa kasta ka nga agpanunot, anak ko. Ngam no mariknam ti bannog mo, aginanaka. Aywanam ti salunat mo. Sikamot gayam, Jordan. Nagsapa kamot tayo na romong muar. Norarigan kat sigatimang pugsat iti sapot ti lawalawa diti kalsada. Kwa? Ne, mayat na ito uniforme ma. Kaskala atur ni tilagam. Gayam kat dishwasher kalaeng. Uwan, Uncle. Dishwasher ak lang. Ang saan mat alalaang ti trabaho? Gaputan na dalos mat. Ti kunam kiti. Isulaeng ti mabali na trabaho kan ka. Anya? Pudno ba timbag sana ya? Kan may sa, da kayo anak rapay. Daita ti rumbang nga trabaho yo. Kita ni Mariel. Agin enjoy ngagpaspasyar ita bakasyon. Anya, kasta ti imbagakan ka ni uncle mo? Uwan nga rod. Unay matan, no apay mat nga adda ka kasta atat tao. Agyaman dakit di tasaan da mapadpadasan ti agrigat iti biyag. Apay pailanas kan apasakitan dati pada da tao. Makapasayar nga rod iti Rick na. Nang runa. Kat, uncle ko tinang ibaga. Ala, bay amlatan, di mon ide kaskaso.
Saan nga isuda ti makalapad iti amin nga aramidam. Adadapay kat di nga gagat ka Taoray kastoy amakitang tangdan talaang. Nadalos ti trabaho ta. Agyaman na ka. Ngamin, amin abanag apakaupayak. Ket adda ka na yung ti word of wisdom mo para kanyak. Siyempre, agayan ayat ta. Iso arumbang laan nga agtinulong ta. Laglagi pam, ambisyosa ken ambisyosa ta. Ani amutan ni Bayaw. Di naman la pinanunot ang makapasair tirik na. Dayjay nga imbaga anakan ka. Wan nga rin nanang. Tunggal masabat ko na yung kalhulyo. At dalat na may baga na kanyak. Pasig pa imat nga kakasakit. Ala, bayam anak ko. Kasaritak tuman ni Manang Minda. Bagbagaan na kumamot jay asawa na Tas saan akas jay ti panagsasauna. Sana nanang. Amang ano day tantumanan ti diyo pagkinawatan. Okay la kanyak. Uli na sakit tinakam ko. Maawata kon. Gaputa kasya talaga ti ugali ni Uncle. Sa bagay mo't kit di. Ay, imbaglaangan takasta ka nga agpanunot, anak ko. Uwan nanang. Anyangay nga rod. Jaklatan italtalag Dagiti bagbagada kanyak. Nakitak da Jordan kanti kaayan ayat na idinaglinong ak ijay waiting shed. Kasta ka di, mama? Anya tinagan jay girlfriend na anak ko. Lorraine, mama. Ha, jaylaan a girlfriend na. Kunamlan na pintas. Feeling? Anya ngay matikos da jay ababay. Baknang kadi ti pamilya na. Nursing, mama. Kunadagi ti gagayam ko ang makamamukan kwa na. Agin lalaing kanuday di a babae. Ay na, nukas jay lang ni Jordan anasapa na kiayan nayat. Awan lat pamatik ang makaturpos day chay. Sigurado dayta, mama. Kas iti napasamak iti inana. Ha, like mother, like son, ako nada. Iso asi ka, anak ko. Pangaasim tadi ka pa'y makiboy-boyfriend. Tapno saan ka maipada iti daychay at Jordan. Ti panagadal mo, tinto naram. Karik, mama. Amo yumat nga ado dagiti agdat-daton kanyak. Ngam, jak pa'y kayat ti maki-boyfriend. Mama, papa, nagsasaritaan mi kadagiti gagayem ko amapan kami ag beach inton umay a Sabado. Masapul ko ti kwarta. Ha? Ang manak ko. Nag-resort kayo, edi napanalawasan, aya. Wen, papa. Saan amabalin asa anak amapan ita? Anya langan ti makuna dagiti gagayem ko. Amang ano'y bagada nga awan kwartak. Iso asa anak amapan. Malamapan ka, anak ko. Basta ti kanayon mi nga ipalagip ka. Kanayon ka nga agan anad iti sa di naman napapanam. Kan siguraduam lang, ababae dagiti kakaduam. Agyaman na kunay, mama, papa. Wen, babae kami amin. Awan lalaki akadwami. Ha? Oh, Mariel! Okay. Si kamot gaya, manang ampiang. Apay nga da ka dito eh? Ay na. Imayak nagpalengke iti lakok. Kasta ka di? Mapan kami mat ijay beach. Ay na wow. Sana all. Ay katuna. Apag iso, summer ita. Ay na. Handa kumamat ti agbantay iti store ko. Tapno, I will join the group. Wan nga agpaisoan niya. Ay, taon matan tinapalabas.
Manipod idi naudi ang nakapanak ijay beach. Oy, Mariel. Sino dayjay lalaki aka holding hands mo? Iso ka di dayjay? Si Manang Ampiang. Di mo ko maidandanon kada mamakon pa ha? Ni George Dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan ammo da mama, maipapan kada kami ka ni George. Iso apang nga asim. Di ka agtag-tagari. Idanon nga ta ni Ampiang tinakita na kadagiti naganak ni Mariel. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon da Jordan iti pagadalan. Isu nga inkadengdakan ni Lorraine ti agbirok iti part-time job da. Kat baligi nga rod anaawat da gitoy. Tunggal mapalabas ni Julio ni Jordan, kanayon na apagsawan da itoy iti saan anasayaa. Pinalagipan mat ni Lorraine ti kayan ayat na. Asaan nga iso ti makalapad iti anyaman nga aramiden da. Iti sabali abangir, nagpakada ni Mariel kadagiti dadakkel na amapandaag beach kadagiti gagayem na. Pinalubusan nga rod dagiti agasawa. Iti pannagnada iti public market. Nakita ni Ampiang ni Mariel nga adda ka holding hands na alalaki. Ita gagayem, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, tawon mo't tanti na palabas. Manipod na udi na panak ijay beach. Hoy, Mariel. Asino jay lalaki aka holding hands mo? Isu ka di day jay? Pangaasim, Manang Ampiang. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa. Ha? Ni George Dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan amo da mamakan papa, maipapan ka ni George. Iso apang nga asim. Di ka ang tagtagari. No problem. Amamunak. Diya kaya ti makibibiyang itibiyag ti sabali. Agyaman at nukasta, Manang Ampiang. Jordan, ni Mariel Dayjay kadwa na dagiti gagayem na. Uwan may peso. Kat ni George ti ka holding hands na. Nakadlaw sang ti kasinsin mo. Kimita dito yung nagtakdaran ta. Ha? Jordan! Lorraine! Dua kayo lang ang nakakita kada kami ka ni George. Ah? Manaksid kada giti gagayam ko. Anya Da kayo ti makaamo itinakita yun. Wah, insan. Anya ti kayat mo asawan. Di nakawagan iti insan. No di mo kayat nga isabwag ko kan kada ito milk tea nga inumak. Anya? No maamuan da mamakan papati maipapan kada kami ka ni George. Amok ada kayo tinangidanon. Kat agsagana kayo. Anya? Iso ano di yung kaya tiriribok? Kasayaatan nga agulimak kayo latan. Nalawag? Kasla jackpot yung tinakita. Uray siya. Jack namnamaan nga agayat ni Mariel itikas kin ni George. Wen nga rod. Imposible adi na amo ti maipapan iti dayjay lalaki. Pudno ka di agwarwaras idi adamag. Nga dadwa a babae anasikugan ni George.
Wen, amok di may sa babae. Ta classmate ko, di high school kami. Kasta? Sapay la ko ma. Tadi na aramidan iti kasinsin ko. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na a girlfriend na. Uray kasta tinakita yo. Di kay latagtagtagari, anak ko. Wala na. Awan mo't panggap ko amapan mangidanon kadaan timinda. Nasaya at no kasta. Bayan tayo lata. Nga isudan to ti makatakuhat no anya ti aramidan ti anak da. Madanaga na kiti insan ko. Amangan ngamin no aramidan mit ni George kan kuha na. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na akaayan-ayat na, nanang. Saan mo't siguro, anak ko? Ngamin, amok akabaalan daman ng minda. Kan bayaw nga isuro jay kakaisuna nga anak da. Sa bagay matkit diyan, nanang. Nakunak dayta. Gaputa ka na yun idi. Nga ibaga ni manang minda. Ama sigurado na. Asaan ama ipada jay anak na itinapalabas ko. Ne, da kayo matgaya, manang minda. Apay, ada kayo ti may gimatang. Awan ka din ni Mariel, ama ibaon nyo? Ay na, awan pa'y nga rod. Talon nga aldaw tinapalapas manipod na panday jay beach. Aging gaita, saan pa yan nagawawid? Kasta? Oh my gosh! Amangan kit dimat no nag-enjoy iti kasta unay. Isu analipatan ng tinagawid. Anyat kayat mo asawan? Ha? Ay, kuha! Awan day jay, manang minda. Ibagam kit din no niya tigatangem. Sanak agumatang, umayak la agload taawagak ti anak ko. Madanagan kami ngaminan iti asawak. Ni mama ti umawawag. Sung bata ka dakos. Tapno sana makapungpad. Hello? Mama? Hello anak ko. Nasaya at mata sinong bata mo tiyawag ko. Madanagan kami kin ni papam. Mama, pasensya kayo kuman ha. Ado nga mi tinaramid mi dito'y beach. Kasta ka di. Kat kaano nga ron ti panagawid mo anak ko. Manumeten nga aldaw yu dita. Kalpasan ti lunch. Agawid kamin, mama. Oh, anya, nakasaritam ti anak ta? Wan, sinungbatan na ti awag ko. Kahit, kano nga agawin? Agawid da kanu kalpasan ti pangaldaw. Agawid da jay taamok ana ibusan ti kwarta na. Ay, una yan ti anak ta. Kaslaman tay baka na ibulusan. Aging ga asaan na pagawidan, saan nga agawid? Ala, di mon pakadanagan ti anak ta. Amunan ter aramiden na. Kan may sa balasangan ni Mariel. Isu nga ado, ti gagayam na. Uy, Mariel! Adakan! Tagtagari, manang ampyang. Ay na! Nasaya at matanagawid kan. Madandanagan da mamakan papam. Nag-enjoy kami nga ni iti husto iti kadami ijay beach. Iso anabayag kami ijay. Uray kasta. Nasken nga ag-update ka kadag itinaganak mo. Iti kasta. Saan da nga agdandanag ken ka? Wan mo? Di magasak di ti Teresena manang ampyang. Taulitak nga ibagakan ka. Di ka kumaagidan danon kadagiti dadakkel ko. Ay na. Wan ka di. Ay na. Danag mun aya. Ala, agawid kan. Ta sigurado, padpadaanan da ka da mamakan papam. Nasaya at nagawid ka anak ko. Pasensya kayon, papa, mama. Nag-enjoy kami ngamin ijay beach.
Siguraduam lang nga puno ti bagbagam. Amangan hindi mat no at lalaki kakadwayo anapan. Ha? Awan, Papa. Awan. Nasayat no kasta. Ay na anak ko, pang-asim. No sumarunong nga papanan nyo. Umawag kamot akada kami. Tapno makaturog kami itinasimbang. Tatalagang agdandanag kami may papankan ka. Pasensya kayon, Mama. Sige, kastan to ti aramidan. Wen, manang Sandra. Punot imbagakin ka. Nakita ti dua matak. Kasta? Kinapudno na. Ammo ko ti maipapan iti dayta, Ampyang. What? Nakita mo't laeng ti anak ko kung ti kaayan-ayat na ida ijay ile. Kan maysa, am mo da jay lalaki. George kano tinagan na. Sa anak mo't di a judgmental. Hangam ay na, manang Sandra. Panagkita iti day di a lalaki. Ket, kasla adik. Ha? Ngamin, di takyag na. Tatu amin ti makitam. Uray dagiti saka na. Ay na, katatato. Jay laro pa nanti awan tatuna. Aniya? No kasta, saan laada kami ka ni Lorraine nakakita kadakwada nanang? Wan, anak ko. Nakita mo't laeng ni Ampyang ida. Nasayat ano kasta nanang? Tano bilang maidanon kadakwada, saan ada kami ti pabasulan ni Mariel? Wan, anak ko. Di ka madanagan. Saan na bale? Taamukmat ang nakita ni Ampyang ida. Ket, anyatin ako nanang. Awan panggap na amang idanon kada antiminda? Jakman ammo, anak ko. Makaammo ni Ampyang no ibag-ana kadakwada wano saan. Rabi, yamawan pa'y lati anak ta, bakit? Wen garod lakay. Oh, madanagan akmanan. Tadyak mat makontak ti cellphone na. Napanan namanen. Ti pakada na itay bigat, mapan kano iti ayan ti may sagayom na. Adda kano aramitan da. Jakmatan na sa lutsod, kaputag dardaras mat ngamin. Ay una yan ti anak ta. May ruwam nan ti kasjay nga aramidin na. Gagangay na tabalasang kat nga rod. Kan ado ti gagayom na. Palagi pa met paminsan minda. Ang mga noan niya ladita ti aramidin na adita mo. Ay nalakay. Awan dakas nga aramidan ti anak ta. Man nakigayom laeng, iso akas jay. Na kayo matgaya, manang Minda. Papanan nyo, kat napigsa ti tubo. Ay na, mapan kami kuma ijay ili. Anya? Saan ngamin anagawid ti anak mi itirabi? Madanagan kami unayan. Saan kami anakaturog itirabi? Anya? Kanjak pa'y makontak ti cellphone na. Kasta ka di? Ket, amuyo nga ron, no sa dino ti pangsapulan nyo kenkwana? Ay, daytang arugkat. Ay na, manang Minda. Daskan nga amon nyo, no anya ti aramidan ni Mariel. Ang mga no, da ilimlimad na kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Ha? Ay kuha. Awan day jay. Awan day jay. Ay tikunak. Saludsudan nyo ti anak nyo. Ang mga no saan mo't ati gagayam na ti kanayon na akad kadwa. Anya? Saan ang nag-aawid ni Mariel idirabi Wan ka no. Isumot tinakuna ni manang Minda itay. Duada nga agasawa anapan ijay ili. Mapanda ka no sa pulan ni Mariel. Ay, nagrigat lakit di nga minti agsasao. Correct. Ay, itay di magasda dito ay.
ibagak ko matinakita idi na minsan ng aldaw. Ang amangan no ibagadan tumanen aman nakibiyangak. Uwan nga, Rod. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ajak imbagbaga iti kabsat ko. Ngamen, amok akasta ti ibaga na kanyak. Kakaiso na nga anak da. Imposible no di da kabailan nga isuro. Ay, sa bali talaga ti night shift. Kumpara itel daw. Duma ti banog. Kasta talaga. Anos lang. Sana bali, manulaangan alawas. Enrollment tumanen. Sumardeng kan tumanen nga trabaho. Ala, mapantangaro din ni J Coffee Shop. Agkapita pa isakbay nga agawid dak. Ken mapan kamot tin agtrabaho. O sige. Ha? Mabiit lang. Ah? Hindi marial DJ ha? Ha? DJ Rimuarda iti hotel. Uwan nga pweso. Kat ni George te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga no ibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken amamuan danti day tangar aramidan na. Ura ibagadan aman nakibiyangak. Ibagak kadakwada. Anya? Jak panggap adadalan ti kasinsin ko. Panangin sakit ti aramidag. Ibaga nga ta ni Jordan tinakita da kadagiti naganak ni Mariel. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan anamnamaan da Jordan kan Lorraine a makita da ni Mariel akadwa na ti kayanayat na. Pinalagipan nga rod ni Sandra ti anak na asan latan nga agtagtagari. Madanagan met dagiti agasawa aminda kan Hulyo. Gapo iti saan apan nagawid ti anak da. Iti pan nagawid ni Mariel dimagas iti tersena ni Ampiang tapno palagipan na asaan ang mangidanong daytoy kadagiti dadakkel na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Jordan, mabiit lang. Ni Mariel DJ ha? Ah? DJ Rimuarda iti hotel. Uwan nga pweso. Kat ni George man te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga ni ibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken amamuan danti day tayong araramidin na. Ura ibagada naman nakibiyangak. Ibagak. Anya? Jak panggap adadalan ti kasinsin ko. Panangin sakit lang ti aramidak. Ang mga nuday tang aramidam. Kat sikan tumanin kagbalin adakas. Makamunditan. Tinapatay kat maibagak kadakwada. Nanang, nasaya at no ibagak ka ni Auntie Minda. Ngamin, amangan no maisagmak ti kasinsin ko. Maawatak ti kayat mo asawan. Maamakak nga rod iti kabsat ko. Sigurado adata ti agbalin adakas. Makamunditan. Tinapatay, ibagak kadakwada. Tapno amuda, no anya ter aramida ni Mariel. Ha? Amok nga doon tinakakit-kita kada kwada at taga dito eh. Ang mabutang da amang idanon kada anti. Iswa siya kung timang ibagahan na. Sana bali? At damat ni Manang Ampiang ang nakakita matla kada kwada. Apay nga imay ka dito'y balay, Jordan. Uncle, ad ako maibagak kada kayo.
Siguradom lang nga pagsayaatan ti umay mo ibaga. Tanusan, agawid kalangan. Pagsayaatan dahito yung ibagak kada kayo, auntie. Anya dayta. Uncle, auntie, sana pa nang dadali ti anak yo. Ang kaya't ko lang ang maamuan nyo. Anak kita mi ida iti kaayan ayat na. Idi pa'y damo Nakita mi ngag-holding hands da iti palengke. May kadwa. Nakita mi ida. Arimuar iti may sa hotel. Awanan kay tibayin. Liman lalakyan ka, chismoso! Tinungpadak matan. Ama. Amok akayat mula ang adadaulan ti anak ko. Iso akas ti bagbagam. Awan mat ibagbaga ni Mariel kada kabi nga addan kayan ayat na. Sikakit din ti addam mo na. Saan lang ada kami kanilo rin tinakakita kadakwada, auntie? Uray ni Ampiang. Adamot am muna maipapan ka ni Mariel. Ay, kunakmat ngamin kan ka, anak ko. Anya ngay ita. Si kanti tinong paday jay nga antem. Okay lang kanyak nanang. Sana bali, tanay bagak mo tinakitak. Ada ka nakwadan no di dapat chen. Adda ka de, ti kasinsin mo itay napan ka. Rimuar ka numat nanang. Napansa ka no kadagiti ayan ti gagayem na. Ala, bay amon anak ko. Di mon panunuton dayjay. Ingka kat agsaganan. Tane, anya orasan. Ama nga numaladaw ka iti trabahom. Kasta ti may naimbaga itay kada kami anak ko. Ulbud da dya lalaki, mama. Kayat nakla adadaulan, iso akas dya tibagbagana. Awan ka ayan-ayat ko, mama, papa. Tunggal umwarak, dagiti laang gagayam ko tikadkadwag. Paimanday di alalaki. Talaga pagpongpong totanak. Jak lang arudan idabibyangan. Ngam iso dati man nakibiyang. Amo yumat, mama. Sipod pa'y, talaga adakkel ti apal na kanyak. Ngamin, amin nga aramidak, di na maaramid. Amin nga da kanyak, awan kan kwa na. Ala, husto na. Mapan ka man ni Jayan tigapsat mo. In kapag sasawan day Jay aka anak ka mga wanan pain. Ado ti mabalin na dadailan. Ti pa'y anak tama tinapili na. Talaga mapanak. Jak palabsan day toy ngay naramid da. Ha? Manang minda? Ayan jay anak mo aman nakibiyang. Manang minda? Mabait laang. Saan anasaya at timbagbaga na? Mabalin ko akaswan gapoy tikas jay ngay naramid na. Amin nga aramidan ni Mariel, ibagbaga na kada kami nga agasawa. Awan tilimlimad na. Manang minda, no adda pa nagtalak mo iti anak mo, kastamot kanyak. Natalakak iti anak ko. Isu nga amok adi nakabaulan ti agulbod. Kayat mo asawan. Podno, jay imay na imbaga kada kami. Ay, kas iti nakuna ti anak ko. Saan laeng nga isuda iti kaayan-ayat na tinakakita. Padasam amapan ijayan ni Ampiang. Agsaludsud ka kankwana, manang. Mapanagnakak lang asan apod no day tangay pagpagayo. Talaga adyak agpangadwa amang idarom kada kayo. Manakibiyang kayo iti biyag ti akin biyag. Kasta ti may imbaga jay anak ni Sandra Iyebalay. Kat nakunana nga oray si ka. Nakitam ti anak ko, akadwa na ti boyfriend na. Manang minda? Saan ba ta parang dadaal iti anak yo? Kan kada kayo anak-anak na. Ngam, puno timbaga ni Jordan kada kayo. Numalagip yo, jay talong aldaw asan anagawin ni Mariel. Jay ipapanday jay beach. Kadwa na idi, ti kaayan-ayat na. Anya?
Kano saan kayo lata mamati? Ayaban nyo ni Mariel, tagsasarita tayo. Binilin nak ni Mariel, as anak nga agidandanon kada kayo. Ngam, tanga imbagan tika anakan nyo kada kayo. Wan, punot imbaga tika anakan nyo. May sakamat abakla. Siguro, agkonsabos kayo iti dayjay a lalaki. Kaya't yu adadaulan ti anak ko. Anya? Ania? Kasta, ti imbaga ni manang mindakan ka? Ay, wen. Ay na! Kasta unay apungtot na kanyak si ka. Apay nga tangamin adi na saludsudan di anak na. Ay na, noan niya ti imbaga ni Mariel. Iso, ti patyen na. Ay, unay maten a kinakonsentidor dayta. Uwan nga rod ang piyang. Ora siyakmat ngamin akabsat na, kat di nakmat patyen. Ay, sapay la ko mangerod, tasaan ang maisagmak jay anak da, itikas jay ngar aramiden na. Nangrugin ti enrollment para itang school year, anak ko. Wen, mama, inton bigat ti nagsasaritan, mi kadagiti gagayem ko nga ipapan mi iti pagadalan. Tapno again roll. Nasaya at no kasta. Ag-enroll ka. Igaad mo ti agatal tapno makaturpos ka. Iti kasta, mabain to ni Jordan kan ka. Kasta at talaga ti aramidak, mama. Pabainak tayo di lalaki. Gapo iti palang daddadaal na kanya. Kat, ag-enroll ka di dayjay itaatawan. Panagkunak. Saan, mama? Amangan no saan pa yung umdas ti urnong na iti pagtrab-trabahuan na a restaurant? Nasaya at matno kasta. Gungguna na. Kasjay ti maganab ti mang daddadaal iti pada na at tao. Oh, anya daytar aramidem, anak ko. Bilbilangak man dahi ti kakaisun nga urnong ko nanang. Mapan kami iti pagadalan ita. Kadwak ni Lorraine. Ingka mag-enroll. Ha? Katuwan anak ko. Uwan nga agpaiso. Enrollment yu gayam ita. Winanang. Oh, adtoy. Inururnong ko titangdan ko iti mano alawas. Imbag lang nga inayon mo. Tapno adabus-busam, anak ko. Sana nanang. Idulin nyo latan dahi ta. Di ka matanangan. Sana ka sumardeng agtrabaho. Agtrabaho aklat ha. Kalpasan ti klasik. Ha? Nga mabannog ka, anak ko. Kabailak nanang. 5 lang nga oras ti panagtrabaho. Agsakripisyo ak. Tapno adabus-busak iti panagadal ko. Oh, naka-enroll tamat tan. Agawid tan. Tapno makainan na tamat. Unang agpaiso? Uy! Talaga mo No siyak ti si ka, Jordan. Agtrabaho aklangan. Uray saan kang nagadal? Gaputa marigatan ka iti pagbayad mo. Mariel pa nga asim. Saan mo kumamat nga ibabain ni Jordan iti kaadwan ti tao? Sikapad ti simong bat, ah? Apay, mabain kayo amaamuan ti kaadwan, anakurapay kayo? Ha? Nakurapay kayo lang arudan. Nalaing kayo pa ang magdadal iti padayo at tao. Anya? Iti kasta nga ugali yo. Ad-adda nga agrigat kayo. Anya, nag-enroll ni Jordan, anak ko. Wan, mama. Pinabainak ida iti kaayan-ayat na ijay pagadalan. Anya, Tiyan mo da siguro. Kat Jack ida tutupan iti kasjay nga aramid na. kat, anya nga iti kunadakan ka. Awan tinaramidan da, mama. Ha, kasjay ti sagrapan tinalaing amang dadal iti pada na at tao.
Husto lang tinaramid mo, anak ko. Tapno ag nakamdamat. Kan panunutan da, asaan anasaya ti aramid da. Ay na! Talaga nagalas ti ugali dahil akabsat mo, manang Sandra. Ha? Agasem! Manipod imbagak kadakwada, tinakita nga aramid ti anak da. Pulos asandan nga umay gumatang dito'y tersenak. Ay, lablab sandak latan. Aniya? Ay, mapanda gumatang iji ayan ni Nena. Ay, sana ilabas-labas dito'y. Ay na, pasensya kan iti kabsat ko, ampyang. Amumutan ti ugali na dayjay. Nasakit lang amin tinakam ko. Gaputa idi. Dito'y da nga umay umutang. Nukas jay nga awan pa'y kwartada. Angam ita. Ay na. Labas-labasan dakmatan. Di pa'y lakat may padugmaam no maibatog dito'y tersenak. Apay nga tananan. Talong aldawan asan asimsimbrek ni Mariel. Ha? Ne, apay ngay. Diya ka mo? Adon ti kwisis anamis na. Kasta ka de. Apay ngay ngatan. Sapay tunggal agabsent day jay. Siyak akanayon ti pagdamagan ti profesor na. Ala, bayam. No masabat ko ni Manang Minda. Saludsudag. Wen man nanang, tapno amok ti isungsungbat ko. Saludsudan dak. Aldawan anak ko. Payawan klase mita. Papa, agkakapsuta. Apay nga eh. Ay na, manon nga aldawa kasta ka, anak ko. Nasaysaya at siguro no mapantayon iti ospital. Tapno maamuan no anya day ta marikriknam. Saanan, mama? Kabalak pa'y mat. Di kay matanagan. Sumra ka kinton bigat. Ay saan, anak ko? Saan mo apilitan no di mo pa'y kabalan? Alala kay, ingka paandaran ng jaylukan, mapantayo iti ospital. Anya ti kayat asawan daytoy, Mariel? Mama. Impagarup ko lakit din, agagangay laas sakit dayta marikriknam. Ngam nagbidot at gayam. Pagkawanan na. Apay adi mo imbagbaga kada kami. Nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mabutangak ngamin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan? Podno ti indanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasungbatan day ta panagsangit mo? Ti saludsod ko? Anya ti isungbat ni Mariel iti inana. Papagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Nagturong ni Jordan iti balay daminda. Tapno ipakaamuna tinakita na ng araramidan ni Mariel. Gapu iti pungtot ni Minda. Natungpa na ti baro. Nakunangarod ni Jordan, anakita matlaang ni Ampiang da Mariel kanti kayan ayat na ijay ili. Dagus mat nagturong ni Minda iti tersena ni Ampiang tapno agsaludsod. Impudno nga rod ni Ampiang tinakita na.
Ngam saan lata namati ti ina ni Mariel. Iti sabali a bangir, impanda ni Mariel iti ospital. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Impagarup ko lakit din, no gagangay laeng asakit tamarikrignam, ngam nagbidotak lagayam. Pakawanan na, Mama. Apay adi mo imbagbaga kada kami, nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mama, mabutengak namin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan, pudno tindanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan ang masungbatan day ta panagsangit mo ti saludsod ko? Pudno tindano ni Jordan kada kayo, Mama. Pakawanin da ko ma, no nagilimad da kada kayo. Anya? Jak namin amo, no kasano nga ipudnog ti amin. Ngamin, intarayan na kung tinakasikog kanyak, Mama. Oh, tsaka mo na niya taramidak. Mariribukan ak gapo iti inaramid ni Mariel. Kanya nga rod katadaditan. Impagarop ko lakit din, no ti panagadal na ti in-intunar na, ngamsaan mat gayam. Ay, kaya't nasawan. Pudno tindanon ni Jordan kadata. Agam santamat ngamin anamat pati. Wan nga rod, tsaka mo na niya ti bakakada Jordan kan ampiang ita. Tapod no mat gayam ti indanon da idi kanyak. Kanyan tinapasama kiti anak ta. No namati ta ko maidi, kagiti imbaga na Jordan. Nalabit asana napasama kan kuha na tingas jay. Tiyakla pag-arupan ti kastoy ama pasama. Anya, masikugan ni Mariel? Wan, anak ko. Isumutan ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Isumot lagayam asana na simsimrek. Ket, ada ka din ni George sa Balayda? Ay, dahil tangarod ti parikot daan ti Minda. Ah, Pinanawan kanumot jay lalaki ang nakasikog kan kuana. anya? Ay, kaasimat ti kasinsin ko. Uwan nga rod, anak ko. Isu asika, nang runa kat adan kaayan-ayat mo. Agan-anad kay kuma. Makauray, ti panangasawam. No girlfriend laeng. Ti panagadalyo kuma, ti panunutan niyo. Wala nang. Sipod pa'y. Awan sa baling nga arapaap ko, no di ti makatorpos. Ado man dagiti lapad. Ang saan ka mapukawan iti namnama. Pampanunutak mat dagiti sakripisyo yu kanyak. Isung aramidak ti amin nakabailak. Tapno matulungak mat ti bagik nga agadal. Agyaman ak nukasta, anak ko. Pagyama anak unay, gaputan na nakom ka. Ay, konsentidor tumat ngamin day akabsat mo. Ado kami anang idanon idikan kwa na, iti aramiden ti anak na. Angam ay na, da kami pa tinagbalin adakes. Uwan nga rod, ampiang. Anya ngay ita, ay na, saan kat nga rod anasaya at tinagbanagan ti anak da? Masayang anak mat, iti panagaadal ti kaanakak. Kan maasya anak mat Uray kasjay asaan anasaya ti panakilangan da kada kami. No siya klaeng, no sumro ti kinadakas ti ugalik. Ay na, ibagak aagong gunada?
Kasta talaga, ampiyang. Sapay la kuma, tamakaamiris danto. Talaga adya kung makontak ti cellphone ni George. Namimpinsanan alinipat na. Talo na bulan ti si Kuko. Nga maging gaita. Di man la nagparik na. Oh, anya ti sang-sangitam si ka, Mariel. Saan mo ka di makontak ti kayan ayat mo? Mama. Amumat nga adon ababay tinaglabas iti biyag na. Ngam, ay na, diyaka mo na niya klase ti panagpampanunot ti abdakan ka. Ay, ayatek ni George, Mama. Ay ayatan, amom ka di day tangay bagbagam. Ado dagiti lalaking agdat-daton kan ka. Babaruda! Ngam no apay aday jay pay ababaero ti pinilim. Mama. Naimbag pay ni Jordan. Into na rin nati panagadal na. Ngam sika, day tala nagamampang tinararamid mo! Ni, sikamat gamin san. Itala nagsabat ta. Ha? Kumusta kan ngay? Kwa? Kastilat ta? Wen gayam? Kumusta kayo matankan ni Lorraine? Nasayat man ta. Madama man ti review mi. Umadani nga minan ti exam. Say-saya atan nyo, insan. Amok akabailan nyo dayta. Ha? Igaad yu ti agadal. Tapno saan kayo ang maipada kanya. Insan? Mabalin matlat na nga agadal ni Mariel nga uray masikog. Mabalin mat. Iso na lang tamok ang babain. Nang runa, ket ado dagiti napaspasaktan na idi. Ay, sabagay matkit di. Maragsakan nak, gaputan na sayatan ti panakilangan na kanyak. Nasabat ko di na minsan. Kaya't, insan ko na namatan. Kasta ka di. Siguro, nakaamiris matan ah. Barang ano, agtultuloy ang dadya kinasayat na. Ay, alukuyak to man, nga ituloy naman ang tiagadal. Tani, sayang. Wala. Sayang at talaga. Sapay nasirip ti kasinsin mo. Oh, at ti kwartang aramatam. Ingkag pa-check up. Mama. Di mo namnamaan nga agsublipay ti lalaki ang nakasikukan ka. Tanood na kumakonsensya na. Amo na kumatakdran ti obligasyon na. Mama. Ano sam dagiti ungat mikan ka? Anya nga rod. Jack maumang agkid daw iti pamakawan nyo, Mama. Amok. Saan anala ka? Tapno mapakawandak. Hay, awanan ti adupay aso. Marangrang tilapayag ko. Hingkakit din agpa-check up. Nagrigat ti kastoy. Manang ampyang. Diyak mo na niya ti ramidak. Hey na, amo, Mariel. Isu akas jay damamakan papamkan ka. Gapo, iti sakit tinakamdakan ka. Ngamin, nangato ti expectations dakan ka. Kan maysa, agmay-maysa kang anak da. Isu akas jay. Nga manang. Italaang akas jay da. Agbaaw tumatlang ti pungtod dakan ka. Nang runa, do ipas ngay munto ti agbalin nga apo ko da. Sapay la kumata kasta. Isuasi ka. Agpanunot kan, Mariel. Amirisem anaimbag. Dagiti saan anasayaat nga inararamid mo. Iti kasta. Saanan na maulit. Si kamot gayam, kanakan. Auntie Sandra. Ay na, nasayatain may ka, manang Sandra. Alaman, kasaritam ta kaanakam. Ha?
Bagbagam, tapno lumag-an tirik nana. Ha? Apay, anyaya ti parikot mo, balasang ko. Auntie Sandra, jak amon no anya ti aramidak. Gapo iti nagbitdutak. Panagrek nagpaikit din. Kat ilaklak sidda kun nga anak da mama kan papa. Ay saan? Saan akasta ti panunutam, balasang ko? Saan apud no dayta? Ay ayatenda ka, dagiti naganak mo. Di dala ekspektaran a mapasamakkan ka ti kasta. Naimbag pa'y kada kayo, auntie. Takas ta tibag pagayo. Makasarita dak iti nasayaat. Ngam ni mama, saan? Aniya? Nukas jay, akayat mo nga adda kasarsaritam. Umay kalata ijay balay. Syakla ang mat yada ijay. Inaldaw mat arumwar ti kasinsin mo. Apay ngay takalang, naggapuam. Ha? Kwa mama. Naggabuha ki jayan ni Manang Ampiang. Napanak lang nagpalamiis. Anya? Apag isumat nga may ni Auntie Sandra. Iso ang nagsarsarita kami. Anya? Makisarsarita kan ken ni Sandra? Uwan mama. Naamiris ko asaan gayam anasayati inararamid tayo idi kadakwada. Anya? Awan magtidakas na. No makilangan tayo kadakwada, mama. Italaan na amiris ko. Asaan arumbang aginurgora tayo ida. Iti manong nga oras na panagsarsarita mi. Nalaganan tiriknak. Gapo iti panang bagbaga na kanyak. Anya? Imbagakan ko na ti parikot ko, mama. Kat maawatan na ti sitwasyon ko. Imbagak amin kan ko na. Anya ti kayat mo asawan? Da kayo, mama. Didak maawatan. Ngam ni Auntie Sandra aginurgura tayo. Jak namnamaan. Nga isugayam ti makaawat kanyak. Iso tinang bagbaga kanyak. Iso analag-anan tirik na. Nasayat no kasta nanang. Tapno maya sidag tirik na ni Mariel kadata. Awan mat siguro dakas na. Awan mat, anak ko. Iso na laang no addaman ng timakuna ni Manang Minda. Awan mat siguro. Imbagak kan ko na, ano kasapulan at ti kasarsarita, umaylat talito'y balay. Kasta ka din nanang. Eket na. Umaylat ta dito eh. Bareng addan tugon daway ang makapagsarita kami mat iti kasinsin ko. Ado ti kayat kong ibagakan ko anak at. Wan, anak ko. Ibagak to kan ko na, no umay dito'y balay. Nasaya at ta nagsabat ta, Sandra. Ha? Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Ita ta makisarsarita kada kayo ti anak ko. Pang-asiyo, tasaan at tila komporme ti bagbagayo kan kwa na. Saan mat, Manang? Amin nga imbagbagak kan kwa na. Kat pagsayaatan na. Kinapudno na? Nakuna na kanyak nga agparparikot. Gapo iti aramidan nyo kan kwa na. Anya? Amin tayo, ada pagbiddutan na. Amok nga ado ti arapaap mo para iti anak mo. Ngam saan ka kumamot nga aglablabas iti panagsasaom kan kwa na. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na. Anyat kayat mo asawan. Tulungam ti anak mo, Manang. Aklunan tay latan nga isusiguro ti gasat na. Saan mo kumamot a pagsasawan?
Taama nga no ad-adalaeng ang madepres ti anak mo. Nakaskas daw dayta, Jordan. Kasladyak pa dyan, amakisarita itan ni Mariel kin ni Auntie Sandra. Uray siya nga rod. Mas dawak mo lang. Ang awan ti imposible, no nakaamiris ti may sa tao. Sa bagay matkit di Kan, umay ka din ni Mariel ije balayo? Wen, ang jak maranranaan. Kasta ka di. Ay, umayak tuman mat pumasyar ijay. Kaya't kumat amakasarita ni Mariel. Ay katwa na. Inton Sabado, umay ka ije balay. Sigurado nga umay dayjay. Sige, awan mat karamidak ije balay inton Sabado. Umayak. Mayat ti rumwar sag paminsan nang runa kat nalpasan ti exam. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Kas iti kanayon nga ibagbagakken ka. Awan ti perpekto a tao. Amin tayo, adda pagbiddutan na. Agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak, auntie. Nanang! Anda kamin! Kadwak ni Lorraine. Nempag ng orasyon na. Oh, Mariel, nasaya at tada ka dito eh. Lorraine? Wan, siyak. Imaya, takayat kamat ama kasarasarita. Agyaman ak no kasta, Lorraine. Anya tirik na ni Mariel, iti panang sarungkar ni Lorraine kenkwana. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Naamuan dagiti naganak ni Mariel ang masikog daytoy. Kat saan amaklon dagiti naganak na. Kanayon dangarod a pagsasaawan ni Mariel iti saan ang nasayaat. Napan ni Mariel iti tersena ni Ampiang. Kat dita ang naranaan ti ina ni Jordan. Nagsarsarita ngarod dagitoy. Kat nasayaat tinagbalin alin nanganda. Naamuan ni Minda tinapasamak. Iso a pinalagipan na ti kabsat na. Nasdaaw mat ni Jordan, iti kalaat a panagbaliw ti ugali ni Mariel. Imbaga na nga rin ito, iti kaayan ayat na. Agingga anak una ni Lorraine, asarungkaran na ni Mariel. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada kami nanang. Kadwak ni Lorraine. Kat umunag kayo Apag iso, adda ni Mariel ditoy. Naimbag nga oras mo, Mariel. Kastamot kan ka, Lorraine. Kumusta? Nasaya at latamat. Imaya, gaputa kayat kamat asarungkaran. Agyaman ako na no kasta, Lorraine. Uray nagalas ti ugalik, idi kada kayo. Imay kalata, tapno sarungkaran na. Wan awanin day jay kanyak. Si kakit dimat. Agyaman ak no kasta, Lorraine. Sayang mati panagadal mo. No awanan panggap mo amang ituloy. Lorraine? Sapay nalaing ka no may papan iti academics. Ituloy mo to. Wen ko mga rod. Agam, saanan? Jakon mapaggidan no bilang laeng. Ay na, kabakilam day ta. Si Kapay,
Amok akabailam. Kaputa na sirib ka. Pampanunutak ngamin da mamakon papa. Amangan no saan damot lang nga umanugon. No ibagak nga agadalak manan. Patsyak nga umanugot danto. Ore adanton anak mo. Tapara matlaang daytay iti masakbayam. Ken, masakbayan yun to iti agbalin nga anak mo. Husto ka, Lorraine. Ngam panagkunak. Namimpinsan anapukaw ti panagtalak da mamakanyak. Maawatak dayta. Ngam di ka mauma amang ipakita kadakwada. Anagbabawyamon ti amin. Sigurado ama isublin to ti sigud alin na nganyo. Gusto timbaga ni Lorin kan kainsan. Ituloy mo ti agad, ta sayang. Kinapudno na. Talaga akayat ko, insan. Nga, pampanunutak da mama. Amangan no di da kon suportaran. Saan mo't siguro akas ta insan? Ipatpatagda ka dagiti naganak mo. Iso siguro akas jay dakan ka ita. Gaputa saan da amaklon tinapasamakan ka. Angam amok, suportado dakan ka. Sapay ko maaata kasta. Nga mariknak. Talaga nga awanan ti panagtalak da kanyak. No kasta tirik nam, masapul nga agsakripisyo ka. No kayat mo manin ti agadal. Agsapul ka iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin nakasapulam? Kaya't kidawam ka dagiti danakkel mo. No kasta ti aramidam, sigurado amaragsakan dakan ka. Agyaman ako unay insan. Nagtalinaad kalata na saya at kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko idi kada kayo. Lipatam da dyan, insan. Napalabasan da dyan. Ti masakbayan, ti panunutan tayo ita. Anya, agtag-taga-iinop kan sabat, Mariel. Mama, aklo na ka nagbiddutak. Kat nakasagana ak nga ramidan ti amin. Tapno lang makita. Kan mariknayo apagbababawiyak dagiti inararamid ko. Anya ti kayat mo asawan. Mama, numabalin. Ituloy ko kumati panagadal ko kalpasan ti panagpasngay ko. Anya, Ikarik mama, aramida kon ti amin, tapno makapagturpusak. kayat mo asawan. Da kami kin ni papam ti mga iwan iti anak mo. Kanda kami matlang ti mangtad iti busbusam nga gadal, kasta kadi. Saan mo takasta, mama? Agsapulak to iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin akasapulak kat kiddaw kada kayo? Anya, Kasta ti planok, mama. Iso asapay la kumata suportaran daklata. Ikarik, saan kay to ama upay kanya? Madlaw ko iti anak ta. At kastaw na iti panagbabawi na bakit. ha? Nangag ko tinagsarita nyo itay. Iso na panunot ko asuportaran talata ti anak ta. Apmo ka na kaamirisan. Anya ti kayat mo asawan. No talaga kayat naman ang ti agadal, ay kit agadal at ta. Datan ti mga iwan iti apu ko ta. Kasanong agnakam ti anak ta. No kanayon mo mat asuportaran iti kayat na. Kanta ko may iti pagnakman na. Bakit amo ka nagnakaman ni Mariel? Di na may bagatikas jay, no saan pa'y anak ka amiris, iti biddot na. Kumusta matan ti anak mo manang Minda? Manungaal daw asaan nga imay ijay balay. Nasaya at latamat. At dalang ijay balay. Masadot siguro arumwar. Kasta, kailiw kumatan akasarsarita ti kaanakak. Ay kato may kalata sumarong kar ijay balay ah. Ha? Sigurado ka, manang Minda? Wan,
Amok aga po kada kayo iti anak mo. No apayakas jayan nga agpanunot ni Mariel. Ngamin, idi saan pa'y amap mapanidya palayo. Sana kasya iti panagpampanunot na. Pagyamanak no kasta, manang. Kanayon ko ngamin apalagipan. Ano mabalin? Diyak kumakayat ang makitkita ang malidliday. Ay, aki amanak matno kasta. Sandra, ading ko. Ha? Ading ko? Kunam kanyak? Manang minda? Pakawanan na ko, ma. Amo ka sa anak anagbalin anasaya at nakabsat kan ka. Ala, saan aday ta ti panunutan ta, manang? Naglabasan day jay. Ti masakbayan ti panunutan ta ita. Sige, umunag kayo, Auntie Sandra. Agyaman ak unay balasang ko. Ay na, manulaangan abulan ti Orayan. Ipas ngay mo matan ti agbalin nga apo ko me. Wen nga rod, Auntie. Katsapay la ko ma, ta normal to ti panaganak ko. Wan, kabaalam day ta. Di ka madanagan. Umay kaminto kini Jordan iji ospital no bilang laang. Agyaman ak no kasta, Auntie. Nakaanos kayo at talaga kanyak. Awan anyaman na, balasang ko. Awan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. No tinapalabas, kat ado dagiti banag asaan tay nagkikinaawatan, lipatan tayon. Wen, Auntie. Nasayati pa nagpuspuso yo. Kat agyaman ak. Takaskan ka, tinagbalin nga, Auntie. Diyaka muno ka sa nung agkidawak iti pamakawan kan ka, Sandra. Ha? Ita takas to'y tinapasamak itanak ko. Diyak ninamnama asika ti ad-adda makatulong kada kami. Manang minda. Pakawanan da kami ko maating ko. Sipod pa ay awan tintultulong ko kan ka. No adda parikot mo, baybayan ka, ngamsi ka, adda kalat ta tumultulong kada kami. Manang, awan ti sabaling agtinulong no saan adata. Anyaman dagiti napaspasa amak iti kalabas. Agkabsat talata. Agyaman ako unay, ading ko. Man nakaawat ka unay. Kat ikarik, at ay tuyen ti pangrugyan, tinasaya at alinangan ta. Ay na, nagtaram ti ka nakakinsan. Kasla ka ano lang hindi sikog mo. Ang gamita. Oh, ada dituin nga agsangsangit. Wen nga rod, insan. Nataar, kan napintas ti pulita yo. Isoan, nataar mat ti anak ko. Ay, naku na mo ninsan. Apag iso, makaturpusak ton. No ko na mga ituloy mo, ti agadal, ay kat tumulong ang mga wiriti ka anak ka. Ha? Waninsan, uray ni Lorraine. Tumulong mat nga agamir no bilang. Ay na, pagyamanak unay, insan. Ngam, nakababain samot unay yan. Awan tirong mga pagbay na minsan. Agtitinulong tayo kidi, ha? Awirin mi ti anak mo. Tapno maipamaysam ti panagadal mo to. Agyamanak manen, insan. Wen, agadalak. Kat igaad ko ti panagadal ko. Amok anarigat apagiddanan ti obligasyon ti maysa nga ina kan estudyante. Ngam, amok akabailak. Agsakripisyo ak, kas iti inararamid yo kan ni Lorraine. Nagmayat a panunutan nanang. Nasayatan tilinangan tayo kada ante. Uwan nga rod, anak ko. Idawdawat ko,
Asa apay la kuma, taag tultulo yun, tinasaya at alinangan tayo. Uy, nanang. Agtultuloy day ta. Natunggal may sa, ket amo na ti agpakumbaba. Agtitinulong tayo, ha? Husto ka, itiday ta nga imbagam, anak ko. Amo ati kinapakumbaba. Ket iso ti mangted iti kapi iti anyaman adi pagkikinaawatan. Kasaritam ti anak ta. Sa lodsudam, no kaano ang mapanagin rol. Wan lakay. Kasaritak ni Mariel. Datamatan ti makaamo iti apo ko ta, bakit? Ay katuan na. Sana bale, taado tayo mat ang mga iwan no bilang lang. Ado hunam. Ne, kanyat ka at masawan. Naku na ni Sandra at tumulong mat ang mga iwan, iti apo ko tayo. Ay na, nakababainin Kasta mat ti imbakak. Agam ko na namat, ngawan ka no ti pakakumikuman na ita. Ay na, nakababay ni ti kabsat mo. Mababay inak. Tunggal umay da Jordan dito'y balay. Kasta agmat lakay. Mababay na, gapoy ti kinadakas ko kankwana iti. Ang ar-aramidak mati amin, tapno marik na ngagbababawi ak. Ti pagyamanan ta, ket nasingpat ti kabsat mo. Alaag pailaang ni Baby Ijay balay manang minda. Ha? Tapno makatrabaho ka, dito yung nagtibalayo. Makitak ngamin, kat di kan makainaw, kan makalaba. Gapo iti panagaw awir mo. Pudno day taading ko. Malaman nga rod, alain nyo pailaang. Sukunag to, numalpas ko ti trabaho, dito'y palay. Mama, sa dino ti ayan ti anak ko. Awan mo ti jay silid. Ay, kwa anak ko, inala ni Antim Sandra itay, impan na iya balay da. Ha? Ay, napasensya ka na anak ko. Diyak kumamat itulog nga erwarda ni baby. Ang amne makita mat anak ko. Diyak makatrabaho dito'y balay, nang runa no kasjay anak kariing ti anak mo. Makatrabaho aklaang no nakaturog. Kasta ka di? Mama, no di yun kabailan nga awiran ti anak ko. Ibagayo laang. Agsardengak pa lang iti panagadal ko. Ay, saan anak ko? Awan pa kadanakam. Ado kami ang mga iwan kan ni baby. Ala, ingkakit din ijay ayan da Jordan. Sigurado asim mang putan ti kasinsin mo. Adyaman ako nay, Auntie Sandra. Nakaan-anos kayo ang mga aywan iti anak ko. Awan anyaman na, balasang ko. Nakaturog ka diti anak ko. Iso asaan nyo nga uba, Auntie? Kwa. Nakariing di anak mo. Simmang pagngaminan ni Jordan. Isu nga adda ijay unag. Adamot laang Lorraine. Isu dati mangay aywan. Ay, kasta ka di, Auntie. O sige, umunag ta nga rodan. Takitag ti anak ko. Ala, agluto ka latan, Jordan. Siya kunti makaamo ni baby. Isalak, tapno makaturog. Sige man nga rod. Sana bale. Inton madamdama, at danton ni Mariel. Adda akon, insan. Oh, ada ka kaya man insan. Wen, ay na, agyaman ak unay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Ay na, Mariel, awan anyaman na. Basit la abanag dayta. Ay na, no awan kayo amang tultulong kanyak. Jack amon na anya tinagbambanagak kita. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo, ti maudi apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, adda ka mo't gaya man insan. Wan, insan. Ay na, agyaman ako nay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Awan anyaman na, Mariel. Basit laban nagdaytoy. Siguro, no awan kayo at tumultulong kanyak. Jack amunon niya't nagbambanagak ita. Ha? Iso aday ito yung araramidan nyo kanyak. Utang ko anaimbag anakam kada kayo. Ay na, manulaangan abulan ti urayan. Agturpos kamatan iti panagadal mo. Wan nga ron nanang. Saan la siya tagturpos Kadwak ni Lorraine. Uwan nga agpaiso. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo. Siya kon ti kararagsakan nga ina. Wan nanang. Kalpasan ti panagturpos ko. Mangsapulak moten iti panggadak. Addakan kadayta anak ko. Pagyamanak, taininot mo matan ang matungtungpal lagi ti arapaap mo. Wan nanang. Kat gapo day tayo ti sakripisyo yo. Iso apara kada kayo day ti apanagbaligi. Naimbag pa'y kang kainsan. Makaturpos kayon kan ni Lorraine. Sana bali May salang mo't atawon kat agturpos kanton. Mabiitin day tayo insan. Insan, agsardengak sa inton sumaruno a semestre. Anya? Apay ngay? Insan, agkurkurang namin ng tibus-busa. Kan saan matan ang makatrabaho ni Papa. Ay, sayangin agsardeng ka. Ano sa mon? Mabiitin day ta. When matkit di Ala, di kagdanag Kalpasan ti panagturpos ko. Agtrabaho ka sigod. Iti kasta. Matulungan ka. Sana mabalin nga agsardeng ka. Anya, kasta timbaga ni Jordan kan ka, anak ko. When mama, iso ang mababainak iti kasinsin ko. Adun tinaitulong na kanyak. Sobra-sobra pa'y. Nasingpat at talaga ni Jordan. No sa anak ko maanak ibarbarkada idi. May sa ako mamatan kadagiti agturpos. Ay na, di mo ibagati kasta, anak ko. Gaputa blessing mati apo kumi kada tayo. No addaman dagiti nagbitutam, saan akaraman ti anak mo. Gapukan ko nagbalin ka anatibkar. Gapukan ko makitak akabaalamon nga aramidan dagiti banag, asaan mo ang maaramid idi. Pwede na day ta mama. Ti anak ko, ti inspirasyon ko. Agraduar ka gaya man ka anakan. Talaga nagbiit ti panawan. Wananti, kamo dyan na. Nalpas mo't lang ang tirigat ko. Sa nabali ka anakan. Adun to ti supapak ti amin a sakripisyum. Sapay la ko maanti. Awan imposible iti kaskan ka, Barok. Itultuloy mo ti kinasayaat mo. Tapno adun tupay ti parabor adumtangkan ka. Wananti, tay tateramidek. Ay, kasla ka laang idi mapan kayo ag part-time ijay ili. Ngamita, agturpos kaan. Naragsak ka pa nagturpos mo, insan.
Kastamot kan ka, Lorraine. Agyaman ak unay ken kainsan. Agyaman ako nay, Mariel. Ay na, nakaragrag sakak. Tanay matangak ti panagturpos yo. Sapay lako ma, tadumtang tumat ti panagturpos ko. Di ka mapukawan itinamnama, Mariel. Kabailam na ita. Amok akabailam nga aramidan ti amin. Tapno makaturpos kan tumat. Wen, kat agyaman ako nay, Lorraine. Ala, umay kayo inton malam ijay balay ha? Ijay tayo nga agselebrar. Wala, talaga nga umay kami. Kadwak na mamakan papa, kastamot ti anak ko. Oh, adto ti 2,000, Jordan. Si kantulatan ti makaamo amang tadkin ni Mariel. Imbag lang nga adda na yun ng daan tim, abos-bosan ni Mariel. Nang runa itakit pa nag-e-examen. Uy nga rod. Ay na, agyaman ak unay ken ka ah. Di mo kapkapin ano ni Mariel. Angem, naayat ka lata tumulong ken kwa na. Ay na, kasinsin mo ni Mariel. Kan may sa, amuta tirigat, no kurang ti kwarta. Iso at tulungan ta. Sana bale, awan pa'y mo ti sa bale a paggastusak ita. Kastamot kan ka. Agyaman ak unay Lorraine. Ala, inton malam. Nayunak mo ti inton mo a kwarta. Sakbay nga itulod ko ija balay da anti. Oh, apay day ta kwarta abilbilangem anak ko. Kwa na nang. Nagsweldo ak ngamin. Kastamot ta ni Lorraine. Nang tad iti 2,000. Nayunak mat iti 2,000. Iso a 4,000 amin. Kat, pamayan nyo iti dayta anak ko. Namin ano ngaminan ang naibaga ni Mariel nga agsardang iti panagadal na. Gapotag parikot iti kwarta abusbusan na. Ingkarikan ko na at tulungak na makataggadak. Ay na, naimbaglaang ta na panunot mo dayta anak ko. Wala nang. Jack ipalubos asaan na makaturpos ti kasinsin ko. Apay daytoy a kwarta, Jordan. Awatan nyo, auntie. Imbagla makatulong iti panagadal ni Mariel. Ay na, agyaman ak unay kanakan. Apag iso, agparparikot kami iti pag-tuition na ita. Kasta ka di, auntie. Ala, sapel ako ma. Ta makatulong na ita basit agatan anay tadmi ka ni Lorraine. Agyaman ak unay barok. Diyaka mo no kasano kami ang makasubalit iti kinaimbagyo kada kami. Ngamamok nga adun tupay ti parabor adumteng kada kayo. Sapay ko ma, auntie. Iti kasta, matulungan minto mo ti anak ni Mariel iti panagadal na. Talaga nga awan ti makunakan kakaanakan. No iti kat awan pamatik iti kabaalam. Ita, talaga a proud akon kan ka. Agyaman ak unay, auntie. Mababay na kon ka ni Jordan bakit? Ay na, no awan day dya ka anak ma. Nalabit nga idi pailaang. Kat nagsardengan ni Mariel iti panagadal na. Kasta ak matlakay. Numabalin la kuma. Jakon awaten ti kwarta nga ititad na. Angam kasapulan tayo mo. Sana bale. Tainton makaturpos mo ti anak ta. Agsubalit tayon tumot iti amin a sakripisyo da Jordan ken Lorraine. Kasta mo ti kabsat mo. Sapay la kumangarod ta kasta lakay. Makitak met nga igagayad ni Mariel ti panagadal na bakit? Rumbang laeng. Ngamin, saan laad ata taggasgastos kan kuana? No di kat karaman da Jordan kan Lorraine. Nakababayin pa'y nga rudan. Numabalin la ko mga isupliti na palapas. Tasaan tay kumaida ang nagar-aramidan iti dakas. Tapno awan ti rumbang apagbainan tayo ita. Mama, apay dahito kwarta ayaw awat yun. Kuha anak ko. Intad da Jordan kan Lorraine. Para kanukan ka. Imbagla ka no ang makatulong iti panagadal mo.
Anya? Ala, awata mo anak ko. Amok aka sa pulam daytoy. Agyaman launay iti kasinsin ko. Apag iso, kasapulak launay ti kwarta, mama. Saan ngamin nga umdas ti matmat gadak ija restaurant apag part time, mak. Talaga saan anak ko. Gatas pa ilaang ti anak mo katsanen nga umdas. Iso nga agyaman tayo iti kasinsin mo. Kastamatan iti kaayan-ayat na. Anya? Uray ni Lorraine akayan-ayat ni Jordan? Tumultulong ita kan ni Mariel? Uwan, ampiang. Hoy, anyan. Sapay la kuma, tama ka amiris ti kabsat mo. Maamiris na kuma, dagiti panaglablabos na idi kada kayo. Nagbalbaliw dan, ampiang. Hoy, kunam lang amin asino da abak nang. Kunam lan no di da kasapulan ti tulong mo. Hay, angam anyangay ita. Da kayo tinangnang runa amang tultulong kadakwada. Husto kay ti dayta. Ngam ita, nagbalbaliw dan. Kun maragsakan akmet, gabutaw madanimutan ti panagturpos ni Mariel. Hay, nuawan siguro di anak mo anang suporta kan kuana. Ay na, jakla amon. Sa anak ang maumang agyaman kada kayo, insan. Kastamutan ka ni Auntie Sandra. Ken, uray si ka, Lorraine. Saan taman nga agkapkapin ano, nga tinultulungan na. Awan anyaman na, Mariel. Pakaragsakakit di Takamaudyanan na, makaturpos ka matan. No awan kayo. Saan ko anaragpat dayto nga ayan ko ita. Awanan yaman na insan. Kas iti kanayon kumad nga ibagay diken ka. Agtitinulong tayo. Ket agyaman aken ka. Gapot oray makitak dagiti rigat mo. Manipod intuloy mo ti panagadal mo. Insakripisyum ti oras mo iti panagadal mo. Ken ti panangaywan mo iti anak mo, insan. When insan, manipod na adaan na kiti anak, nakapagpanunutak, kat dagiti rigrigat ko, nagbalin akarit, tapno ituloy ko ti agadal. Ha? Manang ninda? Ni, itamang pa nga imay kayo dito yung tersenak. Anya ti masapul yo? Umay kayo awisan, ampiang. Ha? Umay kayo ijay balay ita. Adamat basit sa ganami. Graduation ni Mariel. Ha? Ay, kasta ka di, manang? O sige, umayak. O sige, ayabam to dagiti kabalay mo. Umay kayo makipagragragsak kada kami ita. Uwan, manang. Congratulations, Mariel! Ay na, maragsakan ak unay para ken ka. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka maten. Agyaman ak unay, manang ampiang. Ay na, amo, Mariel. Bilaybakan ka. Ha? Apay anak ko nam ti kasta. Una. Gaputa uray addan anak mo, intuloy mo lata tinagadal para iti masakbayan. Wen, manang. Adu dagiti nagbalin alaped iti dayti apa nagbaligik. Adu dagiti naglabasak arigat. Kastamutten ka dagiti bambanag tapno sumardengak. Ngam, jak impalubos. Ad-adakit di anakaritak. Nagsakripisyo ag. Iso nga ita, makitak matan ti bunga ti amin arigrigat ko. Ay na, ibang-iba ka talaga, Mariel. Saanan asika jay sigud a Mariel nga maamok? Agyaman na kiti day tapa na nga presyar mo kanyak, manang ampiang. Awan anyaman na. Basta, congratulations ken ka. Ken, kastamatan kadagiti naganak mo.
Nagananos da iti manuatawan. Kan siyempre, kastamatan kada Jordan kan iti kaayan-ayat na. Nang runa kan ni Manang Sandra. Congrats kada kayo amin! Worth it, ti amin a sakripisyo yo! Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay